clear tu zong zong te in zava in chibai ka buk le vek cheu ni nimin som pathum February sang ni som ni panga khan Mnyf le Lai Dycc te chuan joint press statement anti chuaka chu karon chiar chuak dona tin Zpm Lai District Headquarters tena February ni sari sang ni som ni palia an PRT chuak to po kha karon chiar chuak vele don bok ani ti chuan in tuna hianin Mnyf le Lai Dycc tena joint press statement an hi karon chiar chuak masanga ti chuan in adota hianin Zpm Lai District Headquarters na February ni sari sang ni som ni palia an PR kha karon chiar chuak vele don bokani ti chuan in he video hi khongain like le share le comment te po kha min lo pek sak vezel turin ka han som hal bok che ni le chiarang Mnyf and Lai Dycc joint press statement press release number 1 sang ni som ni panga longklai February ni som pathum sang ni som ni panga February ni som panhi sang ni som ni panga governor thu chuakanga DCNMA atanga lekha kan muangin kan ram ro rel na insang ber kan Lai autonomous district council chu namthluk alo ni le tamai hi aza thlakin anam ang po mual phona topa kan nga ya hetiang thil thlenga amazing hlap tu kan longklai is BL2 MLA and advisor to CM ni bok Dr. Lorraine lalpek le na chinza kan nei hi avan duai thak kan ti tak zeta tin ZPM sarkar corruption hober anga in soisi in puvizir sanga ei ruk na thu buai nei awanga convicted hial nia zelbang lo zu to tuna athu buai high court a appeal le mek ina ZPM ho tu te thu muwa hetianga kan LADC sarkar culture le lai so hinga anam thlutu ani le zel hi Mnyf le Lai Dycc te chuan hriat thiam har kan ti in poi kan ti tak z ani 11th LADC tumthum nam thluka hian puvizir sanga hi a in nam hnoi vek ni in alanga pumang munga chinza kai roi sarkar nam thluk ani khan ama puvizir sanga aron CM ta a hei hian a in nam hnoi nge ani ti a en tir chiang hle a puvizir sanga kai roi sarkar thlak ani na kha ama sarkar ama ngei ei ruk thu buaya thiam lo changa convicted ani awanga buai ani a Zpm Lai District Headquarters longklai press release number 1 of 2024 date ni sari February sang ni som ni pali po in PR hial siamin dem na thu na tak an chu kha ani a tuna hian ama puvizir sang le pulal lom sang epeto ne na in thurualin MNF party chu sana ZPM an zom ta ka wangin hetiang thil hi a thleng le ta ani pusilal muan thanga kai roi LADC sarkar culture le lai financial crisis emo administration a fail ti om si lova lal na le thunei na du luat awanga athim le avar po thulova hetianga puvizir sanga ache du tamai hi lai ram mi puite makti atlinga ram le nam mangai na awanga ni loti achiang hle ei ruk thu buai na ya convicted ni lai kan ram ro rel na sanga a thut le hi Mnyf le Lai Dycc te hian kan rem tingai don lova hetiang mi hi lai ram mi puite hian kan hnol ngam a hun tak z ani kan ram ro rel na insanga thu tur hian ZPM pon mi tha tam tak an nei mek laya corruption laka filim lo lal na le thu nei na chi adu thu nei na chan don phot chuan engman ruwa po mang hre lo mi hi kan ram ro rel na insanga thu tur hian keini Mizo National Youth Front Mnyf le Lai District Youth Congress Committee Lai Dycc longklai te hian kan rem tingai don lo ani isu by Mizo National Youth Front Mnyf le Lai District Youth Congress Committee Lai Dycc longklai joint press statement chu kha anita a ti chuanin tuna chuanin ZPM Lai District Headquarters ina February ni sari sang ni som ni palia an press statement a hi karon chiar chuak vele a hrim don ani ti chuanin tu hian nge ram mangai lo an party pathum te hian ram hi Lai District hian lo mangai rengem ti kha mi puiten kan lo just turanga yang keima thirna tlang tangchun eng party ma hian Lai District hi an mangai lo ti kha chiang takin ka soinga mani Zoram People Movement Lai District Headquarters longklai press release number 1 of 2024 Lai Autonomous District Council Chief Executive Member ni Lai Puvizir Sanga chu
det ni som pakua January sang ni som ni pali khan thu buai ngai tu Special Judge Special Court Prevention of Corruption Act Dr. HTC Lalrin chana chuan sarkar sumti chingpen le thu nei na mang suala diklo taka nalak thu buaya thiam lo chantira det ni somni panhi January sang ni somni pali khan a remna ti chuakin kumni chung lung in tang tur le cheng nuai li choi tur rem ani dani na phalangin kan CM hian high court a appeal awangin bel adila bel phalsak ani a hemi chung hian LADC ani na poimo ber kan ram ro rel sang bera pa berdin mun chief executive member na chel chunzom ala tum zel hi Zpm Lai District Headquarters thalai te chuan tra kan ti lo hle a hei hian ram le nam ang point min ti mual phawa kan ram ro rel sang ber po ati za om loin ati borbanga kan ngai ni e ruk na laka fil him loin ram hruai tu lu berni na chel chunzom atum zel hi mak kan ti hle a kan ram ro rel na alo za om zel thein turin CEM ani na hi arang thayang ber chol san turin kan ngen ani Rule 11 of Clause CCB Rules 2010 in asoyanga MDC thiam lo chang convicted person chu court in thiam lo achantir ni atanga thlatum ralma emo court sang zoka appeal emo revision emo court ina convict na le a rem dan tur sentence chu hun engmo chungatan stay suspend ri tura adila chu court a deal na chu court sang zokin a phal sakani chuan emo appeal revision etc chungchanga court in thu top asiam ma chuan ban disqualified mai thei ani lo wang ti tlo chana ram ro rel na kai hruai ala tum zel hi ram mi puite min za lo na le tham lo na kan nga ya CEM ani na tanga bana the lut lova office kal chunzom zel atumani chuan Zpm Lai District Headquarters thalai chuan thei top chuina do zel don ani kan ram lai ram le nam alo hima alo za om zok nan le dik taka ro rel na om thei nan thei top kan chua zel dona kan ram hian ro rel na dik kal phung thar le thazok kan lo nei hi kan du ber ani a ei ruk na thu buai nei reng chunga ram ro rel na do kan a thu tum an om hi rem kan ti lo awangin thei top chuin kan do zel dona hei hi ram mi puite point min hriat saka thei top a min support zel turin kan ngen bok cheu issue by Zpm thalai long thlai det ni sari February sang ni som ni pali khanin press release an ron nei to boka thu le hla hi an thiam thin khop maya party pani te press release kan share zau chawa ram an mangai lo kha chu ti khanin comment section a khan lo soi taula keima mi mal clearna tlang atang chuanin heng party pathum te hian Lai district hi an mangai lo ani ti kha chiang takin ka soi ngama an mani chan thatna turani don phot kha chuanin enge engman ru po kha mang don sela she an nei lo ti kha chiang takin ka soi ngamani le MNY F le Lai DYCC PR hi uluk dewa kan zir chian chuanin party pani te po hianin puvizir sanga aizol atanga longthlaya lo ho khan party ne na ro pui takalo huak tu te party kha tu te nge tu te party nge an ni kan ti chuanin tuna joint press statement ron chu tu te party thau kha an ni a kan party chan a thatna turani phot kha chuanin she an nei lo vek ani ti hi chiang takin ka soi ngamani mo frank dawin ka soyang keima ni party chan thatna turani phot kha chuanin moi lo po kan soi to lem lo aza thlak thin khop mai ti chuanin Zpm lampang point provisor sanga PR hial an chua khum ania an PRM po kan chiar zo ma takin CM atan lom takin an la lut le si kha ania a ha thlak thin khop mai kan Lai district politics virvel dana hi frank de wasoi chuanin kan district politician tele party workers te hianin kan district ki mangai na hi in nei lo ti hi chiang takin ka hril du cheuni min hial du ni nom ni kha chuanin ni du chuan mai chana po ti pui thei reng kan ni hemi chungchang he chu ke chu ka tan na nga ya kala tang reng don party workers te le kan district politician te hianin kan district ki mangai na chate ma hi in nei lo ti hi chiang takin ka hril teng chu harop pui nge in ka hril teng chu wang chuanin loin en fia deuh teu kan politician tena an tumber chu an mani khosak in song he nan politics hi phoa an mang ti hi alang chiang khop maya ram in mun an lei treu trewa an lian tuala
bial mi puite development a thleng khat tual thung ani za thlak tak ani Lai district a cheng kan ni a kan Lai district boruak chu ka hret chiang khop mai mo ka hi kan ang du lo mai ni chu wang chuanin kan district politician te po hi film khur lo kan film khur lo ni kha chuanin thil hi akal thui palang ti kha hlom khop mai en liam mai chu hi ka tum mi lo nia tuna chuanin ka ron ri deuh thak to don ni chu ni lo ti a hun to tuna chuanin kan district mangai na wang ani mo heng tiang te po hi chung tiang tho chuanin party worker se point an pu te ti dan akhan lo study ve chara an ti danang chen contract na party worker ten an han thok ve a na tho that lama chu ka ha ani top mai ni che theyang barin na min tho saka kan district chunga hlep tam theyang bara hlep turin ruam manna an kalpuya tiang khanin contract po na tha hi om manglo ni kan district chunga hian a za thlak thin khop mai hi eng party tho nge ti la chumi party tho chu chumi workers chu ti khan zela a za thlak thin khop mai eng tiang na te po hianin kan district in mangai lo zia chu alang chiang thin khop mai kan district dan ni min pia mai a khanin kan ma a dar thalang lian pui le x-ray call nen lama x-ray in kan politician te kan mutlang thei ani kha kan hriat ve khatiro u MDC general election kan in thlang le dona tuna kan politicians te ho hi kan thlang tling le zel ani kha chuanin kan chan tura chu musical chair in chu renga hun musical chair in chu reng in hun khan mang le top don ani mo bial mi puita tan Lai district tan ha tho na hun an nei lo musical chair in chu reng khanin ni tin zan tin chun tin me khanin an kalkual zak mai ni kan district politician te om dan hi za thlak takani na ti kan om ni kha chun lo ti ve mai te ke chun ka enga ma khana thok chuang lawa dik tak soi chuanin ka thin hi rim ve thin ani mo zep mi lo chuanin kan district politician te na musical chair eng tik lai po khel an tum renga hi in siam that an tum lo mo tun ma kha chuanin kan district politician te hi kan en liam mai thina a lo vani ve mai te se kan ti thin ma se tu na chun khang tiang ang kha a thleng don to lo kan ron rital to don ani chuwan chuan kan district tan hianin thei topin nge ke ma channel kal tlang hian ron au chu pui ka tum thin don na chu mi konga chuanin viewers te point in mi support na kha ka mo don khop mai heng tiang mai kan district hi kan en liam ani chuanin kan future hi a bright lo ni mo a bright lam ai na thim lam pangzel hi ni in alang tlat mai chuwang chuanin kan district politician te hi kan khak ngam kha angai khop mai na min la lom ka uten la lom contract min pe lom ti chuan lam mai kan district politician te kan khak ngam lo ni kha chuanin an pong tual anga tun ai na sa jok hianin thil hi la thleng thei tlat an tumber chu musical chair mo CM chair khu musical chair ania za thlak takani khumi chair tero te khu thut ain chu rengot mai ni za thlak takani chuwang chuanin heng tiang politics ten om lu tu khi chu khel i ban san tengu tuna chuanin new generation ani towa kan district a hianin lekha thiam tam tak thalai lekha thiam tam tak kan nei chuwa politics lama te po hian kan ril ru le ngai tu na te po hi kan sen thar poimo khop mai ke ni thalai jok ina politics line na zuan lu kan tum lo chuanin tuna mi hawina kan district hi an hruai reng ani kha chuanin nichina kan soyang khanin kan future hi bright lo takani thim takani chuwang chuanin kan district chunga nge hianin lekha thiam khovel huwa po za puyom lo thiau tam tak lekha thiam tam tak kan nei chu heng dan fremi te lekha thiam pui te hi kan district tan hin ke lo pen chuak te u new generation ani to heng kan politician un deuh ho hi kan thak nga ma hun to ni mo kan district hi mangai ni chuanin kan district tan ke lo pen chuak te tin kan som bok ka han som hal bok che ni chuanin a top na tan thil pakhat makati mai chu ka han share lok teng chu Zpm Lai District tereu te ani lai khanin pupi ke Mnyf atanga thlan thlin khanin Zpm azom thut maya mi makti a hlo ni ti chuanin a han kal chho zela MDC dangan ron lut zela ti chuanin pupi ke
mo kha opposition leader ZPM in anda opposition leader tan than ania chuanin ama kai roin hnuai ZPM ho kha an omani pupi ke kai roin hnuaya chuan hunaron kal zela tuna hey musical chair game aron lang chuak le ta chia mi tam takin lai district mi puiten ZPM an sarkar ni chuanin CEM tan chuanin pupi ke hi anianga tia ngei tuana kan lo sen lain thil maklo tu miracle thleng tlat maya nimin lokalut mo alu ZPM atanga ain zia lu atanga dakar somni pali em po aral donem ni tia CEM tan midang apiang tlat mai ama khop mai kan district politics ten nom takane pupi ke akavanat puina lamani lo mo opposition leader ani chuanin ani na dan tur dik taka chuan opposition leader ani chuan pupi ke akhal CM tura ngai sa khan ani tlat ani eng game nge an khel ZPM hen ka shami alo chu wang chu heng tiang ranga ZPM hi Lai district a game chete te an play ranga ni chuanin kumina MDC election kan ma chondona ain ngai ang hu hian ZPM hi Lai district a hen a lian mi lawang he an game hian in ZPM Lai district politics game hi a thai chemek zela ni ti hi an shelo reng reng chu wang chuanin heng tiang te po hi kan siam tharangai kan district politician te chu wang chuanin thang thar ten politics lama hian kan ril ru le ngei tu na kan sena hun new generation ani kan ti to a kan kum upalu tuk hoina kan district council an rual reng hi chuanin mason na om thei don lo backward zelin kan kal don chu wang chuanin I district I mangai ni chuanin thalai le khathiam pui kha ke lo pen chuak teu ti ka in som mani le khati zong kha voina ta na ka soi thei chu ni le ta mai ta se ni danga video thar dang nai kan hole theu don ne